وزیر دروی روسیا سرگی لاوروف دخوازه پیوندین ریوبری خسر و حکومت سوری باش ببن هر وها جه کردین روجاوای کردستان جی خواست جه امریکا به دور کبن نزدیکی شامه ببن جبو کو پرسکریکن دناوبر خدا چاره سر بکن لاوروف د کنفرانسا والدای دا لموسکو اف آخافتن کر کنفرانس ایروژی بردوام کرم ده دست پی کربو ده ده پانیل که کنفرانس والدای دا وزیر دروی روسیا سرگی لاوروف آخفی گوت اگر زو ریل بر آلوزیان نیگرتن لروجلاتا ناوین و شر برفره تر ببه هر وها گوته بو امریکا ری ناده که روسیا ده چاره سرکرنا کریزین روجلاتا ناوین دا بشدار ببه رین چاره سرکرنا روشا لروجلاتا ناوین لموسکوی ده سیزدمین کنفرانس روجلاتا ناوین یا کلوبا گوتو بیجن ناونتوی والدای دا تینی قش کرن نزیکی پنجی پسپور جپانزده ولاتان جویان پرسکریکن روجلاتا ناوین بگشتی او کشه فلسطین و اسرائیلش به تایبتی مجارن سرکین روژه و بشترانه. بگمان گوترا سرگی لاوروف وزیر دروی روسیه مورخوا لروژه و کنفرانس دا. لاوروف گوت انجام برفره بنا کریز فلسطین و اسرائیل لگلک نفچین دن روشلات ناویجی دیدن. خویای او آلو زیاروشه هین نگیشتی استه هری جور. امریکا توهی روجلات ناوین بر بکاراستی و دکشینه. امریکا لگل هوالبندین خواه دخوازه سردستی خواه لسر وی هرمی زال بکه. و هول در روسیا جهمو مکانیزمین چارەسەریە دور بخه. ام ده فرمات سوریه، ترکیه، روسیا و ایران ده جبو آسایی کرنا پیوندین سوریه و ترکیه کار دکن. روسیا ده مجار جنوب آوا کرنا سوریه ده جی بولات عرب را خبات هفارد دومینه. پشتی کو سوریه و گریا ناوا کومکارا یکتی عربان. حد زنین که دو بشه گرتی کنفرانس دا وزیر لاوروف جبشتران را بحثا پرسپکتیوین دیالوگ دنابر شام و ریوبری روجاوای کردستان جکریه. Те инструменты и возможности, которые у Москвы были, چه درفت و آمور ده دست موسکو ده هبون که وزیر لاوروف ایرو ده بشا گرتی یا جوینه ده بحثاوان کر روسیا جبو پیشوبرنا پیوندی نبرا شام و کردان ده بکار آنینه بلام ده انجام ده فاکتورین جدرفه هرتش جنوب هلوشاندن لی درفت انهان هیجی دمینن و دما آرامی یکچه بو موسکو ده دیسا وگر سر و مجاره لی ایرو او نمجارا سرکه حد زنین که سرگی لاوروف جبشتران کنفرانس را راگهاند که موسکو پلان دکرد دمک نزده جوینه که دنابرا فراکسیون فلسطینیان دا جو ارگانیزه بکه جبو حسان کرنا چاره سر کرنا آلوزی تخزهی کلوبا والدای دمک دریجه وک پلاتفورم که ناو نتوی گوتوبیجان جی خواه رای گشتی دا گرتیا و به کنفرانس روشلات ناوینجی حول ده پیگه حکومت روسیه به تایبتی رای گشتی را راگهینه و هر وها حول ده کمک نو لسر چارەسەریە قەیرانە شەڕی ئیسرائیل و فەلەستینە ئەوا بکات داکو بکاربن دەمەکە نێزدا مداخلەیە لێ vê پرۆسەیە بکن کەمیشەدا دەروداو موسکۆ 13 سال ده سر شر سوری را در باست بن لی هنجی يعني ندياره ويكنجي داوي لوي شري ورا وزير دروي روسيا لافروف دبيجا ادي دمويه كي هاتيه كولات بيواندين خو بحكومه سوريا اساي بكن نورمال بكن لافروف فروها قلت كو نهار روسيا وايران للسرويه كيجي كاردكن كو بيواندين انقره وشامي اساي ببن پشتی نزیکا 13 سالان جی کریز و شر نافخه سوریه کویرانکاری کمزل پی خو آنیا و حکومت بشار اسد لسر آستا ناف دولتی هاتیه دور خستن نهار روسیا هف پیمان و آلی کاراوی دخوازه سوریه وگرین میدان ناف دولتی Есть все возможности обсудить практически. پیوندیان بهز ان موسکوی لگل شام و انقره هنه وج سال 2021 و کار لسر وی کدکه پرسگریک دنا برا وان هر دو ولاتان ده نهیله
Отрадно, что на этом фоне у наших арабских друзей گوتوبێشێک بۆ ئاسایکردنا پەیوەندیên di navbera Sûriye û Tirkiye de bi hevkariya Rûsya û Îranê di rojevê de ye. Welatên navçeyê bi awayekî bi bandor şiyanên xwe dixin tevgerê, da ku astengî bi wan neyên çêkirin. Ji encama şerê navbera hêzên hikûmetê û hêzên opozisyonê beşekî zêde ji çend bajar û bajarokên Sûriye wêran bûye. Zerarên herî zêde jî bajarê Helebê dîtine ku wek paytexta abûriya Sûriyê berî şer dihat naskirin. Beşekî nirxandin û texmînan wê yekê nîşan didin. Pêwîstiya jûn û avakirina Sûriyê bi nêzîka 400 milyar dolaran heye. Beşar Esed jî di piraniya civînên xwe de li gel berpirsên welatan balê dikişîne ser vê yekê. арабскими странами, поощряя теперь, когда Сирия уже вернулась. Em li gel welatên Erebî jî kar dikin û daxwazê ji wan dikin bi awayekî çalak piştevaniya jinûva avakirina Sûriyê bikin. Bi taybetî niha ev welat vegeriyaya komkara Erebî. Em van pirsan jî li gel Îraniyan û dostên xwe li komara Çînê gotûbêj dikin. Ji ber şerê navxwe bi qasî 530 milyar dolar Sûriye zerar dîtine. Ji sedî çilê jêrxana vî welatî jî wêran bûye. Ji navçûna sektora pîşesazî û çandinî û çavkaniyên din ên dehata vî welatî li gor netewênek bûyî wiha kiriye. Ji sedî 86 xelkê Rojavayê Kurdistan û Sûriyê dibin hêla hejariyê de bijîn.